Assalamu alaikum, urmatlı zamandaşlar. Jalpı bardığınızdарды bugünkü emgekçilerden el aralık tilekteşliginin günü. Jol bolsa emgek bayramı menen çın yürekten kutluktab keteyin. Bul gün bizdin balalığımızda, boy jetkenimizde, akles toktolgan mezgilde, bugünkü günge çeyin uşul atabalarımızdan kalgan tilekteşlikten, ынтымакчылыктын, биримдиктин, бири-бирине болгон сыйырматтын майрамы катары белгиленип келе жаткандыгы бардыгыбызга белгилүү. Мамлекетибиз башка мамлекеттердин катарында ооматы арткан, зоолосу бийик болгон, ынтымактын мекени болгон ооматтуу мамлекет болсун деп тилейли. Эли журтубузда тынччылык, токчулук, бирин-бири түшүнүүчүлүк болсун деп Аллахтан тилеп кетем. Bayramınızlar kutlu olsun.